Kita lagi di hospital. Toto. Kelai besok ha? Toto lagi. Markus lagi. Ane warkali na mga naingan mo siya. Namla suban madur. Yang di. Tip ji ayu ji. Lại tăng tại vì cầm sim cho ngay sao tụi bi Toh, pinang pit bahay ikon. Hey laki. Ni mula siya. Oh, iskam. Mulai dan kam ya, mi part siya. Amo na siya mas pang. Iskam. Mi kan mau ketu bay tu kenang na yami ketu ski. Oh, melipat. Jayun ta. Ram ya. Kalau kum ni ngambat sih me pani harap ya ketu perlok. Warlara ngaladu ya ka. Mi tip nadu pakai kun. Wat hadu taru utu kupa umpat wan mi. Ha? Kamu mau usuan aku rai mah? Ama dos. Natrai kamla me banang kunta. Namar hakaru uang bet bangabun kam. Hui, kamaran. Hak kam bara ubre ubun kam. Henry, aperkat mah ya kakya kasyan. Chesh mah. Pertem ta kena tengah no mah. Ya kata te ngaptip. Mentaru kapalaj wat me. Takadaw. Yang persiang balik pet aja katre jungi. Toto, kabya. Bat ngaru, barang ngayu i. Nasa phone ya mah. Ki, inang saya kendopat. Tos kan, bisa naik kenduk mah. Ki. Amma kan ni wat melen syuk mah li. Me, tah tu sin me. Toto, bye.
Ish. Ngam nak ban motor. Mau andi un le kum to. Ngam simpoi perkat. Bu un le kai isai. Cis. Saya ka kun suat kurang lero. Aduh kat ni ule. Ap. Nang sapet kai. La dei uni hi. Simple face dan jelas nahat. Lagi depan pi. Kumna ya keren ni pi, ya keren pi andi. Dan pisai. Bila ditis nak kepreu anak yang kita better ya. Oh, lagi ada tip serba pi, lama dosa bana. Kan ba, anak he, orangnya kita yogi banai, awan lagi. Tip kai tip pada awal jalan. Oh, ayam ikan, nipet cuma ikan. Serap dosa ikan lagi, nipet cuma ikan ayam. Mata saya nak boleh capai sesuatu. Pasti. Cis. Boleh menengam itu hak. Abang ngaruh ngalap ijisya. Em tambah, saya tu. Dai lakam tanda ke jabing. Syai? Syai? Wan sini. Okay, Syai. Pai lagi kayu mau dong pi. Syai. Nang siong. Nang sesen ai Syai pi. Man siu tai pi arngot. Mentang salang nomor pi. Hadu bandawan ian di. Ngan yok ban yarap kami pi. Biang kan? Ni lagi kat nak justru bulan ada orang kita. La akhirnya si orang dia ya pi. Nak istang kita jemput kedok hi. Pi deh pi berubah bahasa, lepas tu syainya. Hari bisa ni kabar agak cak ikan. Dah, ya.